Tala Fou Tala Fou malisi ufonga le laumua mo le nei tai au o le asolua sifulu se te malua whelua tolu. O ana pōna whai ele whaafina unga mua ta itai o le Labour ma le National au sauni atu le whai ngā pālota ma sa whaataunu ina le lunga le TV tasi. Sa fsilingi ai le tama itai o le TV tasi i mata upu SEPT o le soifua malolo ina. Tama o ainga, o fale, kengi, o pūlenga ngā lulu e whaatasi ele malo ma maori. O le unga fsili whaapālota i sa i le fina ngā lo tangata lau tele. I vaenga wha upwhaia mafuli i aila lātou langolango o le suinga o le tau manisi lava o polisi. Sa fsilingia fo ita i to olua. Pe te tawana avele wha momoe Māori Pasifika pe au oilisi wha talitali mula soifua malolo ina. Na sauno laksan, e te tawana wha momoe le vaenga pita silo na mo'mia ina le fisosoani. Nei lo le avele wha momoe i tu a inga tangatanu ese ai Natalie Hipkins. O le avele wha momoe Māori Pasifika o se tūlanga tāla whianga i tele. O na ulu tūlanga wha le tono lo lātou soifua malolo ina. Pea whaatustusa isi tangata o le atunuu. Nei i teimi na vai fōlinga le fifio Christopher Luxon, pea whaalavelave Chris Hipkins, e nisi o teimi o le whaafinaunga. E manatu nisi sao lātou whaanongolongo mai ilo le whaafinaunga mua e whaapea, e le ise tase o taitai nei e to alua na manu malo pe whaia ina fo'i a e na tutusa, sa manatu Simon Cunliffe, o se tasi fo'i na avea ma taitai o le Labour, wa tu uavanoa tele Hipkins ya Luxon, e whaasoaio na manatu, Masafa o ngai na lelea Luxon lea avanoa. Na whaatulanga e Hipkins o na maka i le valu. Whaapena fo ia Luxon i le mai ai o la la whaafina unga mua. O tū maanga maasani o whainga i upwhai o malo. Au sauni atu i le whainga palo ta tele. Sao o lawa i te itai o le Labour ma le National. Sa whaali o la whina ngalo. I le o sa whainga lea na maliwa i sa tangata i luas fulwhātau sanga le matua. I la waule le songa fuele no whanga whaatalipasi i Albany i Aukilani. E se fulu ono tau sango se tau lelea ua molia ono lea mata upo. Bana tau la ilfa amsinonga mo tupulanga talavau i Hamiltone. E toi tau la ilfa amsinonga mawalunga i Aukilani i le Masina Fou. Na saunole taitai o le Labour Chris Hipkins. O se popolenga te lele au fiani tupulanga talavau ni sol tula fono mamafa. Ma o se tulanga i mo miele ngā lulue i ai. Ina ia awane i toi tula i mai. Na whaalia le taitai o le National Christopher Luxon. O loo wa aia pe i te tono New Zealand whaatuptupla i o soli tula fono o ngaonga. Mai langona lea lofa i ainga o lena a fia. Mai lea ngai o inga whaasoli tula fono na tupu i Albany. O se tulanga e le talia ina. O lo so ina le vaenga o soifua malolo ina lau tele i Aukilani. Po o ai nisi na vāvala la tale fisota inga ma se tangata. Wa a fia ile misela. Ina ia tau fiele pepesi al wha i nisi tangata. Na ta ua le soifua malolo ina. O lea tangata na fito atau nu mai atunu i fafo. Mana o atul fale mai Crafton. Ile a aio Aukilani. Ile a fiafio le asasas fulfito se tema. Wa mai ona whailoi tangata sai ei whaatasi ile a taimi. Ile i tu e tau nu i ngase ngase le fale mai. Sai ei fo ise fale olo e whaatau ni tau mawhai takanini. Ile a solua taluai. Na iei le tangata mai ono iei ni tūlanga pesia mai le wha mai. O le fautuanga le soifua malolo ina. E le lei ona malolo manuno fo ile fale. Pea whai ua a fie ni a unga le wha mai. Ma fiso o ta i a lātou fo mai po o le Healthline. Ile o valu se lau ono tasi ono. Mai te tauna wala au mua au le ia siasi le fo mai po o le fale mai. Wa aunga e vavio na vaaya o le wha mai o le misela e au fie le fiva, tale, tafele isu. Ti ngā mamumu mata so o ai male pata o le tino. Ele o mawhaiona i loa po o ailea na lafo ina le to samaleono se lau fitu se fulu kilo kalama. Oni a ano ni manufasi tutono ni pusa la pisi kala estete. Inaiva ya sau ya watona i atu. Talua nei na whaelo hai le pule ngā nua kala estete. Le silia ma le valu se lau wafe tala o le tau na tutonge le wha amamanga o la pisi. Yeso na tau ai ma la fuai. Ma pae i tawhatafa ala. I tutono tau sangaiono ya watona i. Na ta ue Andre mua o le pule ngā nua kala estete. E yele tangata na la fua ina ni a ano manufasi. E tu samaleono se lau fitu se fulu kilo kalama le mamafa. I tutono la pisi e wha o ngai so se tangata.
Ipitonu o Wickham, Mahonbi, e lua se lau lua se fulu kilo na la fua ile taimi e tasi, e lua se lau kilo ile lua vai aso taluai, ai ole pole a songa fua, e se fulu whaani tanga na mawai kilo e lua se lau lima se fulu, o a ano manufasi o la fua ai ia la pisi, mai ele tali tonunga, ole alo le tangata po o ni pisi ni sifoi, mai le toto nginga o le tupe, o nei whaapeo o ato le se lau lima se fulu, po le se lau fitu se fulu ta lae tia iei a ano manufasi, i la pisi, o le lua afe lua tolu, e tolu afe se lau fasi fulu lua li poti o ni la pisi, na la fua ini paka i kalai stete. O lo iei au nanga mwhaiona li poti iai i lato e la fua i whaapea la pisi, e whaongai api o le snap, send, ma le solve. O Adam Michael Rapsens, fulvalu tau sanga le matua, le ingoa le tamatala vau leo whaalawi loa, Sāmoa lia le whaalawalawe tau taawale lena tupu i rangi ora, i mātua kala i stete le whai ungo le vai aso talwai. Sāmoa lia le ave taawale whaatamala, na mafuena maliu le teine talavau Sarah Mitchell. O Sarah, sai totono le taawale na aveina Rapsen, i le taimina tifam whaasasa o i se fale, i le tai ao le aso saa, sai eili pote whaapea na awhia le taawale ni tu unga taawale lungo awala titele. O ni ngā yoinga i le whaatanga ina i le tūla fono, e to e tūla i le talavau le masina fōu i le whaamasinonga. E to o luani leo na manunua o tau mawhai e pu e maloka se tangatai au kilani i le awhiawhia na nafi. Na tau mawhai leo e tau fisa taawale Mount Wellington, pe tu salukuata e te e leono peitai, na alu lava le taawale le tū. Na tū leo maanga i atu i se whale i panorama, lea na loka i naini tangata se to alua, o le isuru to alua lea na te e leo, ma whaau o lima iai. Na awina atu leo i le whale mai le ayo au kilani, mai leo ni manu anga tō ngai to sai mali poti, o lo whaau wau i ai le suesuenga. E le tali tononga le asi itia le tau le penisini le vai tau le kerisimasi, i se tau e tolu tala 5 sene i le lita, mo le penisini i vatasi, o le si itia le tau le suau uma le vai o le tala New Zealand, o a whaamamafa avenga i le tau penisini, pe ona ta ue le asoana nafi. E 5 sene Amerika sa e le tau le tala New Zealand le asoana nafi, na ta ue Terry Collins o le AA, o le vaai mamau i ai, po le isi lua vai asalu manai, wasilia ma le tolu tala 20 sene i le lita le tau le penisini, ma o le ale pa ufo i le tau fai ngā malanga i vaalele, ona o le asi tia pe le tau suau, pe ona ta ue Collins. Ua mai alfa amama avenga le safa i le malo safa i titie le tau le la fonga i suau, ma tangata e whaongaina le awala tele, e 5 sene i le lita, pe ona amataina ia mati lua afi lua, o ia fuafuanga sa tali atua i le tau ngatau le suau, whaapei ma le sitia o le tau le soifuanga. Na pa use helikopa nanga i alavea i se ngase le awaulia na nafi, na ta uele au nanga ale Phillips Search and Rescue Trust. Samalanga atu le helikopa i Mount Pirongia, o se nofuanga i to tele tangata e fia nga i iai, o ea e maunga i Waikato, lena tupa i malfa alavlave peitai, e le isa soifua na whai nai po se tasi fo ina manua, na nanati atu nisi va a se lua sa ili helikopa, e aveane le ngase male au vaa, o lo ufa awau suenga i le mata upo i le so. O lo ufinaukim.com, le ana le meka upload, e te e se whai unga se wha masino, le ana wha atanuina le ave ana masini komipiuta, ma whailo atu le vaenga su ele FBI le United States, upu wha alilo e tatala ia masini, o le tausanga ilo afis fululua, na o tua leo ilona whale au kilani, ma ave le te leo ia masini, o lo whaialana apili le whai unga le wha masinonga maawalunga, e ave umaia na ata ma videos, o lo o iai ataulana whanau le taimina whana na wai, ile vaenga su e Amerika le FBI. Ua whainga tātele i se tina ke Kasiano e 20 tausanga le matua, ona toi te talo ina le te talo le lii, ona o se tau le lea, na ia whaavalea ina ma ave whaangau i se tupe 20 afe tāla, a le tina, na whaalia Elizabeth Risk, o le vaenga o le te talo le whaapea, i e whaamangalo i a te i mātou, e poloka ailo na whaa i se tulo. Talu mai lava le taimina whaa war tuai Nigel Thompson i a te ia, ma fufulu mamala na teo ngā tupe, na tā ua le tina,
ele mawhaiona ia whaamangaloina Thompson, peitai, o le ata talo pia ina iyo o mai se aso, e mawhaiona ia whaamangalo atu iai, na iyo e Thompson iyo na molianga o le ngaoi, malile sao ia na la fonga, o le tele o ia molianga, e whaasanga ni solto la fono na ia whaiele vao le luafis fulu lima, ma le luafis fulu wiwa, e tolu tau sanga mamasi na e fitu uanofu sala i le fale pui pui, o lo toi apilia Thompson, lona whaasalanga. Ma le tala i ta'alonga, ele o suia le au le Warriors le sa manu malo le ta'alonga vers taluai, le ua toi filifilia mo le ta'alonga pa umano fo ma le Brisbane Broncos, ile bola stona inei ile Suncorp Stadium, na ta ua le whaia o ngaulu Andrew Webster, o tamai to osfulfitu e na ta alo le ta'alonga ma Newcastle, ile stona i taluai, o lo o malo lo si uma mo le ta'alonga pita ta ua le kalapu, talu mai le tausanga i lua fisfultasi, vangana ile swing o le vaenga wha leo ali le ia taua, mo Tom ale, o le whaalima leo na ausia le Warriors le pa umanofo o awe su ele siampini, ile tala whaasolopito le kalapu, talo mai le tausanga i lua fisfultasi, le ana manu malo a ia melepone, ma o atuai ile su enga o le siampini. Tala Fou ia malisi ufonga le laumua, mo le nei tai au.